Udah. Naik di kuda kan? Ya. Belokan, tayo kan ano makuha bisa. Tadi mah hasilnya. Ayo budak Tiger, Pri.
perjalanan. Tilu mana ada? Ini tuh. Dan apa? Izin tilu. Indit. Lima balik. Acara ada. Suruh ke dapur ke? Indah Herawati Niratna, iya nih Herawati PJ. Terus sesuai saran ijazah namanya. Kemudian untuk tanggal lahirnya ada 25/5 tahun 2007. Kelas Lina di Dusun Kaum Tengah, ini Kawah Kaum Tengah RT 2 RW 2 dari ini saya teh ramatnya saha Bob Ardiansa. Ieu teh ayeuna kakak maju kopi kan. Anu rasa kemana? Bob Ardiansa. Oh, kenapa lagi? Oh, akhirnya. Ayo aku pada nama kemana tuh? Mau bahas apa? Ada di Bandung ada para negara ya. Di Wadonya ada Wado. Masih sore di Bablang teh. Sinetron sih lah. Enggak apa-apa lah. Untuk terima harus di satu sekarang Mas Kalina. Nah, Mas Kalina kan. Pada sila, pada emo, pada mas ram, siluman kena. Siluman tuh air lagi senang. Kalau sok sirah sudah tengah. Siluman barunya bisa senang kena. Nike jangan. Nike bapak ayah khidmat dibayar tunai atau napi dibayar kontan. Mana itu saya persiapan. Sekarang kau tentunya kira-kira aku bapak di nya cuma 1, 2, 3. Bapak siap punya? Eta tah itu rumah sakitnya. Sok berangkat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron wa ja'alahu nasaban wa sirra. Khalaqa Adam wa khalaqa zawja wa Hawa. Bil ilmi alla amil isra. Walamma sakana ilaiha qalatil malaikah wahya Adam hatta ta'allama wa qala wa ma ma'tuha qalu amin sholli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa imamil mursalin wa qal mahro wa qataba amin jibril salam wa ba'dul muqarrana salam wa zawajaha ala malikul qudus salam dari salam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadithun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a ala ta'lil mawaddah. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqna
bisa. Astagfirullahal adzim jiddan min adzab qata'an syiron alaniyatan safiron kabiron. Kurang moskeun sahadatulanya nyarangan dua calon umrah. Kemudian dilanjutkan istighfar di waktu sunnah. Oke, masuk berjamaah wae khususna buat sampai nah urang sari-sari. Oh, nyarangan ieu dua calon umrah. Sok sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah balik-balik. Nalika aya dibayar tunai bisa ada orang bancanya. Tarik bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Suryajaya, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Indah Herawati kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 11 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Herawati binti Bongkar biasa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sudah. Turun ah. Turun dulu ya. Oh, turun dulu ya. Kita dulu, lah. Awas ini ya. Dede bukan. Cek ke sana. Ye, kumane sok. Jadi dia kamera ya, hanya kata. Apa kita lagi? Cici. Dapatkan hidung lu. Hitungan 3 teh. Naik di kuda kan? Ya. Kan tadi kan ada mau bisa. Tadi mah hasilnya. Ayo budak naik ke, Pri.
Ya siap. 1, 2, 3. Maju aja. Karena dia diturun darorongnya. Iya, Scoopy eta. Jatuh naik. Anjing, ngajak teuing. Woi. Tarik-tarik teuing. Ngajak. Sampai tahan bang.